Yes, reka mbasuze ke nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano kwibendera TV umunsi ku munsi. Kaze muri aya makuru agezweho kuri uyu munsi turi kuwa mbere ni tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025. Ikaze muri aya makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko mikwabo imaze iminsi ibera mu mujyi wa Goma, abarwanya umutwe wa M23 bakora ikijyanye n'isuku n'isukura. Mikwabo yafatiwemo FARDC nyinshi, wazarendo nyinshi, n'abapolisi ba Repubulika cyase ba leta ya Kinshasa benshi. Haje gufatirwamo n'abanyarwanda batari bakeya, imibare turaza kuyigarukaho by'umwihariko. Abanyarwanda bakaba basanganwe byangombwa byo mu gihugu cya Kongo bigahita bitwikirwa ku karubanda. Turaza kandi kunyarukira mujyi wa Uvira tubabwire yuko magingo ayangaya n'ubundi urugamba rwabyutse rwambikanye abarwanya umutwe wa M23. Turaza kubabwira ibirometero bike cyane babura kugira ngo binjire mujyi wa Uvira muri centre cyase umujyi wa Uvira indani. Turaza kandi kubabwira ko abarwanya umutwe wa M23 mu bikorwa bijyanye na sensibilisation bamaze igihe bakora. Abasaga 15,000 nibo bamaze kwinjira mu gisirikare n'igipolisi cya M23. No kuvuga igisirikare cya AFC M23 n'igipolisi cyabo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku mugaragaro. Turaza kandi kugaruka kubijyanye na Sadeke ku munsi w'ejo n'ubundi ikiciro cyabo cya kane cyongeye gutaha. Turaza kurebera hamwe iby'uru rugendo rugira urwa kane rw'abagabo rwongeye kogoga imihanda yo mu Rwanda berekeza mu bihugu byabo. Turaza kandi kunyarukira muri teritwari ya Fizi turababwira yuko abantu bagera ku 100 bamaze gupfa urupfu rubabaje kandi rubi. Turaza kurebera hamwe intandaro y'uru rupfu, turaza kurebera hamwe ibirimo gukorwa, turaza kandi kurebera hamwe n'ibyangiritse. Hanyuma rero mwese aho muherereye nongeye kubaha kaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha kwibendera TV. Nitwa Mukada, tugiye kwinjirana mu kanya muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko nyemerera ambanze nongere nkwibutse ko niba wageze hano ikaze, kandi ikaze yawe turibone uterekaho like, niba kandi utari waterekaho subscribe yawe hano kwibendera TV. Uyu ni wo mwanya kandi waba umwanya mwiza cyane kuri wowe uteretseho subscribe, hanyuma ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru ubwo azajya agera hano kwibendera TV tujye duhita tuyakoherereza bitagutwaye umwanya wo kujya gushakisha. Kanya gato rero reka amunyemerere ingaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yesi, kaze nanone kuri mwese mudukurikiye. Aya makuru ni munyemerere tuyahere mu mujyi wa Goma bijyanye kandi n'abaturage bivugwa ko ari abanyarwanda ibyangombwa basanganwe bikaba byatwikiwe mu ruhame. Kuri stade ya Kibati ni mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka. Ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo kuri stade ya Kibati abarwanyi b'umutwe wa M23 berekanye abandi bantu bafatiye mu mikwabo itandukanye. Akaba aba bantu berekanwe rero harimo FDLR, mu kanya ndaje mbabwire imibare yabo bose. Harimo rero FDLR, harimo oya mumbabarire gato, FDLR ntazirimo ahubwo harimo abanyarwanda
batandukanye bivuga ko ngo bagiye binjira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwa aranjoma cyangwa se mu buryo twakwita ko ari magendu. Harimo rero na Wazalendo, hakabamo na FARDC, ariko hakabamo noneho by'umwihariko n'abapolisi bahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo, bakaba rero nabo barafatiwe muri iyi mikwabo imaze iminsi ibera mu mujyi wa Goma. Muri aba bantu bafatiwe ahangaha harimo na majoro wo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC witwa Juste. Uyu nawe akaba yafatiwe muri iyi mikwabo. Hanyuma rero abangaba bafatiwe ahangaha ngo leta ya Kongo niyo yabahaye umugambi, noneho ibaha gahunda ngo binjire muri uyu mujyi wa Goma. Usibye aba baturage, ubundi izi Wazalendo n'izi FARDC ngo zari zahawe gahunda n'igisirikare cya na leta ya Kongo kugira ngo baze guhungabanya umutekano aha mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba rero ngo byageraga ku mugoroba n'ubundi bakinjira mu baturage bagatangira kubiba, bagatangira kubasahura, ndetse bataretse no kubica bya hato na hato. Hanyuma rero iyi mikwabo ikaba ari imikwabo ikomeye cyane, ikaba ari imikwabo irimo kugenda iyoborwa na Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu bijyanye na gisirikare. Akaba by'umwihariko ari nawe werekanye abangaba bafashwe. Birumvikana nyine ni kuri stade ya Kibati aha mu mujyi wa Goma, niho iki gikorwa cyabereye ku munsi w'ejo. Mu mibare rero dore abafashwe muri iyi mikwabo uko bangana, ariko abangaba tubibutse ko aba tubabwira nyine naberekanwe kuri stade ya Kibati, mu gihe ku munsi w'ejo twari twababwiye n'abandi nabo bafatiwe aha mu mujyi wa Goma ndetse bamaze nabo kwerekanwa ku munsi w'ejo. Abangaba rero tugiye kugarukaho naberekanwe ejo ariko kuri stade ya Kibati. Aberekanwe rero barimo n'igipolisi cya Kongo, harimo FARDC bagera ku 8 barimo n'uyu majoro witwa Juste. Hari abapolisi kandi bagera kuri 6 nabo bafatiwe muri iyi mikwabo. Hari na Wazalendo nyinshi bitadushobokeye kumenya imibare yabo. Izi Wazalendo zo ntago imibare yabo twabashije kuyibona, ariko nabo urebye uko bagaragara ni benshi. Hari rero noneho abagera kuri 38 bivugwa yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yavuze ko ari abakriminere. Ubwo abakriminere bivuze ko ari abanyabyaha. Aba nabo bafatiwe muri iyi mikwabo bagera kuri 38. Abangaba birashoboka ko ari babandi baba bagenda biba, ari babandi se baba badafite ibyangombwa, ari babandi se baba bafatiwe mu mikwabo barimo bakora ibikorwa nyine biganisha ku byaha. Aba rero biswe abakrimineri ni abantu 38. Hanyuma rero tugiye noneho kuri uru ruhande rw'abanyarwanda abafatiwe muri iyi mikwabo, kanya ndaje babwire yuko n'ibyangombwa byabo byamaze gutwikwa, ariko ibyangombwa byatwitswe nibyo bari bafite, ariko byanditseho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda rero bafashwe n'abagabo 23, hakaba abana bagera kuri 4, hakaba abagore 23, bose bivugwa yuko ari abanyarwanda. Abanyarwanda bivugwa ko ngo bagiye binjira abanyuze mu nzira z'ubusamo, bagera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagahabwa ibyangombwa bya leta ya Kongo, kandi bafite ngo nibyo mu Rwanda.
uko Liyetona Koloneli Wiringoma umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC 23 bisobanura ngo ntago byemewe ko abaturage batunga ibyangombwa bigaragaza ubwene gihugu bw'ibihugu bibiri, ari nayo mpamvu yategetse ko mu ruhame ibyangombwa aba baturage basanganwe bya Kongo byo bihita abitwikwa ndetse bikaba byatwikiwe mu ruhame. Mu kubitwika rero nyine ibi byangombwa bagiye babyamburwa, hanyuma bimaze gukusanywa birambikwa hasi, bamenaho essence, bacana umuriro bakoresheje ikibiriti, ibi byangombwa barabitwika. Ni igikorwa rero Liyetona Koloneli Wiringoma avuga yuko ngo aba baturage bajyaga basiga ibyangombwa byanditseho ko ari abanyarwanda bakabisiga mu rugo, hanyuma mu gihe barimo gutembera ngo bagatemberana ibyangombwa bivuga yuko cyase byanditseho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo ibingibi ntago byemewe. Liyetona Koloneli Wiringoma avuga ko ngo ibingibi ari amakosa akomeye cyane yagiye akorwa na Tshisekedi, gutanga ibyangombwa ku baturage kandi bagifite ibindi byangombwa by'ubundi bwene gihugu kandi ngo bitanyuze mu nzira y'amategeko. Liyetona Koloneli Wiringoma akomeza avuga ko ngo iyo babaga bari muri uyu mujyi wa Goma batemberanaga ibyangombwa bya Kongo, hanyuma iby'u Rwanda bakabisiga mu nzu zabo cyangwa se mu nzu babagamo. Mu gukora iyi mikwabo rero ngo byagiye bivumburwa yuko nyine ubwo bagenaga basaka inzu ku yindi ngo bagiye babasangana ibi byangombwa byo mu Rwanda, ari nayo mpamvu ngo yatumye babafata, bakabaza ngo ko tubona mufite ibyangombwa byo mu Rwanda n'ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byagenze gute? Bamwe bati twagiye tubisaba mu nzira z'amategeko cyangwa se mu nzira zinyuze mu mategeko, abandi bati ibi byo mu Rwanda si ibyacu, bareba ku mazina bagasanga amazina namwe, bareba ku mafoto bagasanga amafoto namwe, urumva ifoto ibyangombwa byo mu Rwanda byo muri Kongo bagasanga amazina namwe. Ibi rero bigatuma abangaba bahita babatwara kugira ngo abajye gusobanura neza ibi ngibi. Liyetona Koloneli Wiringoma rero akaba yatanze uburenganzira ibi byangombwa byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanganwe biratwikwa, hanyuma kandi ababwira yuko niba bifuza kuguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyura inzira zemewe n'amategeko bagashaka ubwene gihugu, ariko baba batabyifuza birumvikana bagataha iwabo mu Rwanda. Ngibyo rero uko byagenze muri iki gikorwa cyabaye ku munsi w'ejo, ubwo Wazalendo n'abapolisi na FARDC nabo ibyabo biraza gukomeza abarwanyi mu mutwe wa M23 babikurikirana, ariko by'umwihariko ibijyanye n'aba banyarwanda bo biravuga yuko abashaka gutaha mu Rwanda baraza koroherezwa bagacyurwa, hanyuma abashaka kuguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze gusuzumwa nabo bakaba abasaba ibyangombwa mu nzira zemewe n'amategeko bakaba babihabwa. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze mu nkuru ijyanye na Sadeke, hanyuma mu kanya nze twerekeza mu mujyi wa Uvira, ubundi izi nkuru zose tuzivireho rimwe. Amakamyo agera ku 120 niyo ya Sadeke agize icyiciro cya 4 cy'izingabo yaraye aciye ku butaka bw'u Rwanda, ubundi berekeza mu gihugu cya Tanzania kugira ngo batahe bavuye igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru ya atambutse cyase ya agaragaye ku munsi w'ejo,
ibifaru byinshi by'izi ngabo za SADC byari biri kuva mu kigo cyabo cyari giherereye muri Mubambiro mu mujyi wa Goma, n'ubundi bikaba bivuga yuko rero ibi bifaru byaba ngo ari byo byapakiwe muri aya makamyo bigacyurwa. Amakamyo rero abarirwa muri 30 yari yikoreye ibikoresho bya gisirikare by'ingabo z'umuryango wa SADC wari waroherejwe kurwanya umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma andi makamyo nanone nayo apakiye ibindi ibikoresho bitandukanye. Ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka nibwo amakamyo yahagurutse Rubavu yerekeza ku Rusumo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda, komeza yerekeza Ichato muri Tanzania. Nk'ibisanzwe aya makamyo yaraherekejwe na polisi ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Amakamyo rero y'aba basirikare ba SADC akaba yanyuze mu Rwanda kuri iki cyumweru, akaba agizwe n'icyiciro cya 4 cy'ibikoresho bya SADC byacyuwe. Ibi bivuze ko kuva uyu muryango watangira gucyura ibikoresho byawo byibura amakamyo abarirwa mu 120 amaze guca ku butaka bw'u Rwanda yerekeza muri Tanzania atwaye ibi bikoresho by'izi ngabo za SADC. Ni nyuma yuko mu cyiciro no kuvuga yaba icyiciro cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu biheruka gutambuka, hari hatambutse amakamyo abarirwa muri 90. Icyiciro cya 4 rero kikaba cyatambutse kirimo amakamyo 30. Aba kandi bamaze gutambuka akaba bamaze gutambuka abari kumwe cyase hamaze no gutambuka abasirikare bagera kuri 37. SADC ifite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zikomoka mu bihugu bya Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania kuva mu mpera z'umwaka w'2023 bakaba bari baroherejwe muri iki gihugu mu bijyanye n'ubutumwa bw'amahoro. Uyu muryango wa SADC wari warohereje izi ngabo kugira ngo zifashe leta ya Kongo mu ntambara irwanamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23, gusa M23 bikaba byaraje kurangira n'ubundi batsinze ndetse iranabagota, no kuvuga izi ngabo za SADC. SADC rero yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zabo biciye ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yaberaga i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025. N'imirwano yasize M23 yigaruriye umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse bikaza kurangira aba basirikare ba SADC bagotewe muri uyu mujyi. Bakaba rero mu gutaha kwabo barimo bagenda bahabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo n'ubundi babone uko bataha. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo yatuvugana mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire yuko barwanya umutwe wa M23 barimo gusatira uyu mujyi, no kuvuga muri centre y'uyu mujyi, dore yuko amakuru avuga yuko bari mu birometero biri hagati ya 40 na 50, no kuvuga kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira mo indani muri centre. Biravuga rero ko bageze mu birometero biri hagati ya 40 na 50. Magingo yanga rero biravuga ko n'ubundi imirwano yabyutse irimo kumvikana mu bice bimwe na bimwe
n'ubundi bikikije ndetse bisatira uyu mujyi wa Uvira nko mu gice cyitwa Kavivira. Imirwano ikaba yaramutse aho abarwanyi umutwe wa M23 n'ubundi bikomeje kuvuga ko hafi y'aka gace barimo kurwana na coalition ya leta ya Kongo, kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, Wazalendo, ndetse muri iyi mirwano ngo hagaragayemo n'abasirikare batari bake bo mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari imirwano ngo yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi tariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka. Imirwano rero ngo ikaba yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahagana isaa 10 zishyira isaa 11 za mu gitondo. Biravugwa yuko ngo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko abo mu gisirikare cy'u Burundi ngo ari muri bamwe mu bashoje iyi imirwano, ni ukuvuga bashotoye iyi intambara, hanyuma rero ngo bagatangira gusharinga imirabyo y'amasasu ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibi rero bikaba bivuga yuko magingo aya ngaya tuvugana ahangaha muri bice byegereye Kavivira imirwano n'ubundi sasu ririmo kuvuza ubuhuha. Andi hantu bivuga yuko habyukiye imirwano muri bice byegereye aha muri uyu mujyi wa Uvira ni mu bice byitwa Kiku, aho abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi baherereye muri iyi misozi ndetse banahafite ibirindiro. Bivuga yuko ngo hari sharing n'ubundi z'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo babagabyeho igitero, bikaza kurangira rero nanone iki gitero nabo bagisubije, ndetse bikaba bivuga yuko ngo bakomeje kwavanza abegera mbere. Ibi byanaje gutuma abazamuka bakagera mu gace kitwa Kadota Regi Dezo, no kuvuga Regi Dezo, ubwo no kuvuga nabyita ngo ikintu kuvuga sitasiyo y'amazi y'ahangaha muri Uvira nyine muri aka gace kitwa Kadota. Magingo ya rero tuvugana imirwano ikaba n'ubundi ikomeje kugenda yambikana mu bice bitandukanye bisatira uyu mujyi wa Uvira. Icyo nababwira nuko mu mujyi wa Uvira indani iyo tuvuze mu mujyi wa Uvira tuba dushaka kuvuga nko twavuga ngo aho ibiro by'umujyi wa Kigali biherereye, ubwo ni nkaho ariho twakwita centre. Ubwo rero iyo turi kuvuga indani mu mujyi wa Uvira nanone tuba tuvuga aho ibiro by'umujyi wa Uvira n'ubundi biherereye. Kuvaho rero ibiro by'umujyi wa Uvira biherereye werekeza aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze, iramubwira yuko harimo ibirometero bibarirwa hagati ya 40 na 50. Byumvikana ko abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje gushamburiya rwose berekeza muri uyu mujyi wa Uvira. Bane zacu ziba zirimo kugenda rwose zimpa amakuru zimbwira ziti abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kohereza isasu rivuza ubuhuha hano muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero icyo nababwira ni kimwe, nuko amagingo ya n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bivuga yuko hari zimwe muri centre cyangwa se zimwe muri quartier zo muri uyu mujyi wa Uvira bamaze gufata. Izi centre bamaze gufata bakaba bazifashe mu mirwano n'ubundi ngo yabaye ku munsi w'ejo hagana nyuma ya saa 6, ndetse n'iyi mirwano ikomeje kuba yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Hanyuma rero izi quartier n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gufata ni quartier yegeranye ni Regi Dezo cyangwa se iyi
sitasiyo y'amazi ya Kadota. Reka nkurebere n'indi quartier nanone birimo kuvuga ko yamaze gufata abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gufata. Ahangaha hitwa Asimu ASBL Uvira, ikaritiye nayo abarwanyi 23 bamaze kwifata. Ngibyo rero ibi ituruka ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, ngibyo ibituruka aha muri uyu mujyi wa Uvira, nkuko nubundi imirwano ikomeje kandi akaba ari imirwano ikomeye neza biravugwa yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 kugira ngo bagere ahangaha centre ville ya Uvira neza uvuye aho bari ni birometero 50 hagati ya 40 na 50. Abana rero ko rwose abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda bihuta cyane muri iyi imirwano, muri uru rugamba n'ubundi barimo kurwana aha muri Kivu ya Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma reka tugaruke n'ubundi kuri iyi nkuru ivuga yuko abasaga ibihumbi 15 mu mbabarire, abasaga ibihumbi 15 nibo bamaze kwinjizwa mu gisirikare n'igipolisi cya M23 kuva umujyi wa Goma wafatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 wafashwe muri Mutarama muri uyu mwaka. Haba urubyiruko, haba abahoze mu gisirikare n'igipolisi cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo bakomeje kwiyunga mu mutwe wa M23 mu bikorwa by'intambara bigamije kubohora abaturage bo muri iki gihugu bakandamijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Perezida Tshisekedi. Ibikorwa byo kwakira urubyiruko n'abahoze mu nzego z'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu bikaba bibera kuri stade Dorinite mu mujyi wa Goma, ahasanzwe hari n'icyicaro gikuru cya polisi muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho hakirwa buri wese ufite ubushake batarobanuye. Hari umuntu ejo wari wanyandikiye ambaza ati ese ko numva nifuza kwiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23 nabigenza nte? Ubwo ngubwo rero nizere ko ubutumwa bumureba, nizere ko ubwo asobanukiwe. Niba wifuza kwiyunga mu barwanyi b'umutwe wa M23 no kujya kuri stade Dorinite aha mu mujyi wa Goma, niho ngo hari icyicaro cya polisi n'abashinzwe kwakira abangaba. Ubwo rero kuri iki cyiciro cya polisi giherereye kuri stade Dorinite niho barimo kwakirira abashaka cyangwa se abifuza gufasha cyangwa kwinjira muri AFC 23. Bamwe mu bo ibitangazamakuru bitandukanye byasanze kuri stade Dorinite mu mujyi wa Goma abitegura kwinjizwa mu modoka ngo berekeze mu kigo bagiye gutorezwamo imyitozo ya gisirikare mbere yuko berekeza ku rugamba. Bavuga ko ngo nta wabakuye mu ngo zabo, ahubwo ko ngo babitekerejeho n'ubushake bwabo nta gahato, nyuma bakaza gufata icyemezo cyo kwinjira mu barwanyi b'umutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Dr Oscar Barinda avuga ko kuva umutwe wa M23 wafata umujyi wa Goma, urubyiruko n'abahoze mu nzego z'umutekano basaga ibihumbi 15 ari bamaze kwiyunga kuri M23 nyuma yo kubona akazi katoroshye uyu mutwe wakoze haba ku manywa na nijoro mu rugamba rwo gushaka no kubohora, mu rugamba rwo gushakira amahoro no kubohora abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Dr Oscar Barinda ni umuvugizi wa AFC 23 mu bya politike ariko uwungirije. Hanyuma rero Dr Oscar Barinda agira ati aba ni abaturage bafite imbaraga bemeye gusiga imiryango yabo bakaza gufatanya n'igisirikare cya ARC, igisirikare cya AFC 23 mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo. ARC tubasobanurire ko ari igisirikare cya AFC M23 bakita Armée Révolutionnaire Congolais. Hanyuma rero uyu muvugizi wa AFC M23 wungirije Dr Oscar Barinda agira ati turashimira cyane abangaba kuba bemeye umuhamagaro wa AFC. Akaba ari ibintu byiza cyane kandi ni n'inshingano z'umunyekongo gufatanya n'abandi mu kubaka igihugu haba mu mutekano ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Dr Oscar Barinda kandi yavuze ko ubu ari ubutumwa bukomeye kuri leta ya Kinshasa kuko bivuze ko nyuma yo gufata umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice ndetse n'imijyi ikomeye nayo biri mu nzira yo gufatwa kandi bikozwe n'abaturage ba Kongo ubwabo bemeye kwitandukanya n'ubutegetsi bubi bwa Kisekedi nk'uko abivuga. Umuvugizi wa M23 wungirije mu bya gisirikare umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma avuga ko M23 yakoze ibishoboka byose akaboneka urubyiruko rukeya rwitanga rubohora igice gitoya cya Kongo. Akavuga kandi ko n'abandi nabo bagiye gutozwa nabo bakabohora abandi nkuko nabo babohowe kandi ko nta mpamvu yo gusubira inyuma mu mutwe ku muntu wese ufite ubushake bwo kwifatanya n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bwa AFC 23 kandi busobanura ko na n'ubu amarembo agifunguye ku munyekongo wese wifuza kwinjira mu gisirikare cya ARC agafatanya n'abandi kurwanira igihugu cyabo. Ngibyo rero ibi ivugwa ibituruka hangaha muri iki gisirikare cya ARC M23. Hanyuma rero ni munyemerere twihuse twerekeze muri iyi nkuru y'akababaro kandi kaba ari inkuru ibabaje cyane ivuga ko muri teritwari ya Fizi abantu bagera ku 100 bapfuye. Mu mudugudu wa Kasaza muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imvura yawibasiye ikaba ari imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane tariki 8 rishyira ku wa gatanu tariki 9 Gicurasi muri uyu mwaka. Imvura rero ikaba yahitanye abantu basaga 100, abandi 15 inzu, abandi 150 inzu zabo zigasenyuka. Umubare w'abantu bapfuye n'ibikoresho byangiritse ukomeje kwiyongera nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa teritwari ya Fizi yitwa Sami Karonji. Akavuga yuko ngo imirambo irenga 110 imaze gutahurwa, abantu barenga 40 bakaba bamaze kugaragara ko bakomeretse, amazu 150 akaba yarasenyutse ndetse n'abaturage 850 bakaba basigaye ntaho kuba bafite. Aha nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye ngo gushakisha aba bantu bahungabanyijwe n'ibi bikorwa ngo biracyakomeje hakoreshwa intoki. Ibyo bikaba ngo bitera ubwoba bw'uko n'umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera mu minsi iri imbere. Mu rwego rwo guhangana n'iki cyago, Sami Karonji yatabaje agira ati
turasaba guverinoma y'igihugu n'intara kudufasha gushyingura abavandimwe n'abashiki bacu bapfuye mu cyubahiro. Imirambo myinshi iracyaryamye hasi, akaba avuga rero ko ngo bakeneye isanduku nyinshi n'inkunga yo gushyingura abangaba bitabye Imana mu cyubahiro. Akaba asaba kandi ko imiryango itabara imbabare yatabara ndetse n'imiryango ifasha ibijyanye n'ikiremwa muntu, ikaba rero ngo yatabara imiryango myinshi ikomeje kurara hanze idafite aho kwikinga ndetse badafite n'ibibatunga kubera ko byangijwe n'iyi myuzure. Ibintu rero bibabaje kandi biteye agahinda nyuma y'uko abaturage bahangaha muri teritwari ya Fizi bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane, ariko like zanyu ntago ndi kuzibona zizamuka, rwose nyemerera uterekeho like niba ntacyo bigutwaye, hanyuma kandi butari waterekaho subscribe yawe nyemerera witerekeho kandi ubikunze, hanyuma mu gihe uterekaho subscribe yawe wibuke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification, hanyuma kandi ushobora no gusangiza izi nkuru inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo amakuru agere kuri bose cyangwa se agere kuri hashoboka. Niba wifuza gufasha gutera inkunga uyu muyoboro wa Ibendera TV, nimero ngiyo irimo gutambuka kuri screen 250 7917000822. Ndabashimiye cyane rero, mwirirweho mugire umunsi mwiza muhaye kandi muronke Imana kandi ikomeze kubarinda mwese.